Malang good afternoon. Atu cocip ngo isaram paling cho ngam su modam kapadu jipa oge mig bunuam sulu kya nam go ril dodub jigam ga paling cho ngo padu ne u lege ngo su mod so Nyishi Baptist yerkum dokum aci abang trapam o anyi berme trapam malang payaling cho padu ne ngo su mod so ngam sekek modam kapadu jigam gab o su pingko so ngam online so ngam Bible study motukal hobis go ka payaling cho padun sulug mod so ngo one word Bible study aku ngo mutus mangdo so one word Bible study si hawa nilokam ngo nit pebe busuge word aku naling pa gamcher chagu naling pa su nit pebe sam Greek loge hipane su Greek si 24 letters gu dodu hoge around 1,32,000 gu Greek word se su nit pebe roko buso dodu oge su 1,32,000 words around hu busuge ngo symbolic ba sign hu gyonam pagokam ngo su pingko suge hit word buluge chegu naring lal gyotan so sia bani lokam ngo Greek se bingame ektos so ektosam New Testament ba nit pebe busuge ngo naling pa ugan napan habani lokam so si ektos sam English se bingame translate merikam fi salgodu hoge ngul nyesange ngui atare hem apsu si symbolic ke sign ne o sam early Christian community nge used bani hu gapsu sam su sign sam hu use pan habani lokam oge hu gap mane pan habani lokam sug iktos arang si meaning e lungsado sign e ngui bristol heb sujakam hu meaning e aigo Christian community life lo attach mudo so si iktosam mule abbreviation mara bani lokam si bingame isos iktos mane isosam mule Jesus albingdo Christosam Christ albingdo o lege tiosam God uge iyo bani lokam son and setorsam savior hu malangam mukum laikul ikto sam translate marab kubal hu abbreviation am mukum rabal translate meri kuni Jesus Christ son of God our savior hala translate mudo hu lege ni tunggu ne ba asa language uge asa version ne translate te aigo mudu मैं बोले हलाक मधु Jesus Christ Savior the Son of God helping do o gab su si me huए meaning do pa ngo su sam ngol bingerin su setor si ajing trap Christian community nge pas AD century o me बोले sam use rabi kubani हम मैं बोले हुआ use pansu Christian community Christian gungap duk mod ho su sam मैं बोले हुआ ngui sam symbol sam Christian community lo use mapan ajing trap ngulu community sorob hake ekta symbol e hach pako ngule atu ho ngulu akam trape ngulam bingtam name ayungam angari ku kam bahu pingkolo ui uponge basunyu tame nguluk lamku so ruminge bani lokam no ham hogubri tarikun heri kam ngulam bingtam name nag angtung ho ba kokeng ho cross cut symbol aku
no mutum petuka. Heke mabani lokam mi bule kyo mi aknalail ang tungam ba ang mi kulangam mi jangri kam hu simbolam teperi kam ho sunyu ba ui urame ngulug lagap ang ba maduko. Heb kalam early age ba su Christian community so sangrap jakug modlo mi bule su symbol sam narap pa. Su narap nam si habani lokam si first AD century ho mi bule use marapa. Use maname su sam hugap napan habani lokam ajing trap. Number 1 si mi bule ngo suluge Jisu Kristo gab sangdu kunebo call out. Mi bule kane luge ngule age lingpaku hungto lingpaku huge ngo Jisu Kristo gab sangdu kunebo hagam gab mi bulu pingkolo simbolak dopa. Hu simbol he ngui simbol aku mi bulu pingkolo ba in forms of mi bulu gari loro bele apa huge hu lege necklace lokam la apa uge ayak sorube mane gepa ba finger so ring system mutul mapa hu manam he bani lokam garjari bunyi trapam Jisu Kristo mangjeng nyabu nyi trapam kacing kuduwe. Number 2 si bani lokam mi bule ain gu two-fold system lo mangpa. Aku ne habalokam sug Jesus Christ Savior, the Son of God. Hanam si su symbolic ne si aku ne purely nyaku hebripa true man aku ne true God. Hugab mi bole su symbolic sam napa. Tini number si hawani lokam for early Christian ni trape su sam hugab mane symbolic ngui symbolic sam gepan habani lokam su ngui symbolic si ajing trap kaching nam aku bakam identification aku bakam rido hu early Christian age ho first century ho bayar bachar ho mi bule Roman Empire se garjari bunyi trapam persecution mapa nyubu papa oge jago mingye miyapa hu pingkolo no garjari bungkel ngo garjari bukal ngule hukup kala mingstari kuneyo hugab kala mingsdub hana hudu pago kam mi bule Christian community ang ungralo nalail su sam mi bule gerapa he hugab no ngo garjari we kaching mingsdub hal gam pidi buso mi bule witness Yesu symbolic ektos symbolic sam bangui symbol sam gedun hu gebu ni ninge witness ngo Jisu Kristo gab sangdu kunebo ngo mi agelo ngo garjari du kunebo hal witness ni kagelo ngo katam duk no hal daling gyonam pago kam sosi witness rajik pingko ngo daling lail rinamam katam namesi mi hu gab symbol singo sulo hakengizbo example doreng do silongol gyobani lokam ye namlo cross katen cha pepan hu cross kat nam alam rup ngule mangdu hu nam eklam garja nam gujpadi Jisu Kristo ni mangjang sangbo ni gujpadi ngule ha mangdu hu ga mu bule witness sachang do pingkoso mu bule katam nam aru gyotam nam gamchere gyoma sujakam symbolic welo gyotam nam mu bule su iktos symbol sam narapa iktos warchi even New Testament bisi kapado hugab New Testament bisoge kapa nam sam mule atu chachip ngo Mark chapter 1 verses 16 to 18 ke anam mule kakatus ka so si Bible ngo malang pori ridub ngo rite tunepe o si Bible binga me Mark chapter 1 verses 16 to 18. Passing alongside of the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus called them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they
left their nets and followed him. Isore so dari putapor ko lagap doba nika. Si bingame Mark chapter 1 verse 16 to 18 bis bingame firstly Jesus Kristo mi sachang doso ministry rirap doko mi ajingam call maname disciple first disciple calls mukwe Mark chapter 1 verse 16 to 18 besongul kapado mi bingame Simon and Andrew ni bingame no ngui nanam ham no yuhat ko ka no nga lagi ang batu nam ngo nguye hup nadun heb kalam ngo nam ngo missionary evangelist matari oge sechang doso nya ko kala manam tung pi ching chimabu alam no chingmu deb nam ngo matar ne ka he kalam Andrew and Simon me bole ang bapa ho ngule so kare ni the word fish sorube mane use kitu kubani ngohal bingerin hu gapsi bingame me commission mapa not only Andrew and Simon me su sorube pas commission ne me ajing trapam me areng leke aingo ni do ajing trapam me commission maname I will make you fishers of men nam ngo nyaku pingkolo nachum karbu ake matar nek hal me already so commission makituk bani hoga pieces of people or pieces for people nya kwam nachum modub no nguya mugup nadun heb kalam nya kwam ngul nam nakar modub matar ne la he kalam me bule kam ang bapa ko paling cho ngule su kap kapa ar hete ma ngule Matthew chapter 14 verses 17 following buloge ngul kabani lokam bulo kapado so iktos word si ho buso kam dodo ho iktosam ngulay niya sang nguyudu ar English fish ho word fish iktos bisi ngulay kapado ho iktos basam me Jesus Kristo reference makue Matthew chapter 14 verse 17 bulo kapa name mam ninga jago koyong ang bari ko mejitian ki desert naharara ku nyoku alo angdung duko ajing trape mamuguane Jesu batam serbo ngul sri mugu datare kon ngul nya ko ayu ajing trape kanori ko bani tungu sam angkar mutu ko ka hal bingri kam Jesu hul hugul jore name me jore name nul logo hugu dese tang se dopa bahu ba apar hari kam ho pingko loge crowded ni pingko loge nia ko bingame me ngo lege nguye chinggu dopa hu lege be atange tango gu dopa ho mu Jesu bingame ke ngom jikato hari kam jihi kalam me ao ichatul me partna mate kalam ke honul jita ka hari kalam me hu atta tango logela ngui ching loge me hut niam dalam adab jipa ar soro me significance aku me katam pa me atab loge hajar atta tango loge hajar jarngogu me dale do jipa hu even dale ero signi me ho so iktos word so significance ak do me already 12 disciples am commission mapa I will make you fishers for people ahi kalam su pingko sorowe me dalenge iking kingring like kinging gudopa 12 baskets go left over pako ham also significant kapado aru hete ma mule John chapter 21 verse 11 bingpa Sadducees and Pharisees ni turape Jesu Kristus bingame no tamsarbo no secheng dosuk dol palama mupuja ado nilokam malung da de mupuja ado nilokam no ngulu kagelo sign ako sar dahi ako makato kalbing pa sar dahil itu kari kam Jesu mu bulan bingre name secheng dosu nya ko ale mabunyinge nga ja luge kate hingte malo mangjang kiram hamam na galo nyu kagelo juna me nguch ngui pingko bolo alu lom gula yubum gudopa oge mirab nyurupako hem kalam secheng dosu mi nyaku akavipa hu lege awo tulog
ku jake seceng doso me ungraso lom gula yubum gu kidi ungralo dopa uge me gura pa ko hu luge nulam ngo huwe ka tam tare nali helme bingpa uga paling cho me Jisu Kristo si reference maname ai jago nit pebe bis dodu kintu ngo gam chiram gyola kuram ngo gamum gu reference am gyopa even Matthew bekam dopa Luke bekam dopa uge 1 Corinthians bekam dopa hoga mule por bam te tuska hoga ngoso gyogerin ajing trap before Jesus Kristo hama basima de du ho so early Christian community ni trape huga ngui sam mule symbol mapanayo hoga sulu huga mule Jesus Kristo kokang songule dapongam mule symbol mapakunayo so mi mule early Christian First, Jisu mangjang nya bo ni tra first century AD trapsi chu ngui sam symbol mabani lokam ikto symbol sam habani lokam ajing trap suk implication ne nag laipo bangag laip so sulu ki anam implement do hi jido he mi bule satengam patengam sebe ngam sengam irikam purukam huwam symbolic sign no mane mapanayo Hai mamuyam hukum mana panayo. Hawa nyilokam atu coci huk early Christian community nge nguyam Christian symbolic ho naba nyilokam mi bule heb mapa aking hukum mana susam mana pane hawa nyilokam atu coci mi bule karakter naling pa ngui he pabung ungralo dodo. Hu pabung ungra he pabung hawa nyilokam Ibin pukriu lokam dodu, aro pabung lokam dodu. Hemam no kakatu ka pukriu mahid gu mane kacu do. Ibin kunuba pabung itu kacu bukam dodu. Ibin darak bukam dodu, uga pukriu ngekam darak bukam dodu. Hemam hu pukriu pabung he mi bule reper maname suluge atmosphere am political idiangam atmosphere sam jotam tu bani. Sulu seceng doso ibin nag life lo 21st century song kakatu ka go kacu duko solo. Yer kume kacu pako, society kacu pako, institution kacu pako. Even ngulu laipe, mane kadu ja sepe do kuma. Hu pingkolo, ngui bulu bala mui bulu repar maname, ngui bulu ge kunga bulu, ba pukriu bulu, dos jakam kacu ngura bulu dos jakam. Kintu mui bule, hedlo jakam hu kacu nenge nyumado. Mui bulu ayak lo hamado. Huga mi bule reference magame ngule nak life lo ngok life lo sulu ajing trap hu whole world so mane kacup dos jakam kintu nak life ngak life dare sangdobe lagi bo hamme so early Christian community nge reference mane pa number 2 se bani lo kam so ngui sam mi bule hukup di bani lo kam most of the fish can communicate and recognize even the color, even though when they are in the pond or in the river. Pabung lo doto, ba ogelo kungalo doto, ba gulo doto, hut kane ungrab lo dos akam, mi bule communicate mudo. Aku nguyam, nako napido mi bule hugulo dodo, even arang blo, jawam do nguye, kane ungrab lo akam. Ba mi bule recognize mudo, mi bule yazi pa, yapung pa, yalang pa, hulung dadi jakar na malangam kapa do. Heb kalam, so early Christian community nge, so symbolic sam, ikto symbolic sam, use manam siya banyi lo kam, ngule hit ungralo, corrupted war ungra so dos jakam, mig follower se, ngule autulola, ngule communication dodo. Huga mi bule, use magame, so ikto sam early Christian community malanglo use mapa. Hu lage si binga me so ngui si innocent. Mi bule wa mapa na bani lo kam ngo gamum di bu so binga dun ngui purely one of the animals very innocent. Akar ungra lo ngol de sej do hem mingdo buk mori. Hem kalam mi bule ngul Christian life so ngumig innocent tam ngul as a Christian ngul innocent tam katam do bredo ngul si cheng do so jarga kar do rimado hema
ngule tulu gala ngak pingkolo communication e prayer se dodo brido paling cho he mi blu reference ngule selu witnesses dedication manam si reflect se na ngak pingkolo rup dodo ajing trap ngule capital so ai jak dodo ngule symbolic kam kulu jage mane lungin ko dopa selu kare ni lungune ngo selu ge post Jesus Christ chup uge ngo Jesus Christo siho ko kang songul hugap mane cross am lagay don cross am lagay ba nam siaba ni lokam na ngag pingkolo witness ngo suluge Jesus Christo ni ngo su dapo sam nga haso nga property lo ngo dupom drap lo nga gari lo nga nam lo ngo katam tarikunebo ngo Jesus Christo gap angba tarikunebol si symbolic manamala payaling cho so symbolic sam teje panyilokam no telalaka aru tehu panyilokam mule alulogulo kapa ko panyilokam mule sekek modam kapa rajka payaling cho isore nulugap dobanika payaling cho